Kanumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani, ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masaja joti usiwe mbali nami. Maitalia ni julavo uwe nami, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukishawapa wanakwenda. O basi jilegeze, nikubebe mgongoni, nikanikudekeze, nikutunze kama moni. Wakija wapoteze, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivokunja unyagoni. Oh baby, asadasi nikone Kaunu baby. Oh baby. Finally, evento vya sumarie. Finally, evento vya sumarie. Mire once again, sekirero una mesete. Mire kwanya ngete, akirero ni chota ngete. Mire once again, sekirero una mesete. Yeah. Mire kwanya ngete, akirero ni chota ngete. Yeah. Ugate bando moriri buna rikonde. Nanya kwesi bingo choke sauri rikonde. Ndabo ngete buna maigo buge rikonde. Nyumba tamenyete neritonde. Kago sororango nyuomo gate bano. Yanyo koba yakwa tomwesa koruseino. So meto bane digiri korumaseno. Na inche no botange tore kibucho gekeino. Yeah. Pero nije simba no karati. Ingo mete bune tawa ya kayati. Abago bako nyurika iro abane yogati. Ongu mete bune mbisi no mogati. Finally, evento vya sumarie. Finally, evento vya sumarie. Biti mama bimugera, aye kono mfira o. Yoyo mwana wena londa, yamanyiyo mwano. Emere yo na fuma, uliga lunji na leta. Omulujo mtepu, dorotia tabuka muna. Dorotia mwagala. Dorotia mfira o. Dorotia mwagala. Dorotia maitia. Dorotia mfira o. Mumwe wale ncha kuyumba. Muleke Dorotia. Abalala fona banema. Wano jebalina. Mumuleke Dorotia. Dorotia maitia. Towata ku Dorotia. Dorotia mfira o. Dorotia mwagala. Dorotia mfira o. Dorotia mwagala. Dorotia maitia. Dorotia mfira o. Mulunjo kusama dolo. Dorotia mwagala. Olo senda dolo. Dorotia mfira o. Maso glory dolo. Wama kwagala. Olo senda dolo. Dorotia mwagala. Dorotia mfira o. Dorotia mwagala. Dorotia maitia. Dorotia mfira o. Kula neno KDF. Kula neno KDF. Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba. Kuna dishi fulani KDF. Ninakaa ngumu, kwa Mungu nakaa ngumu, ananifanya nigumu. KDF. Ninakaa ngumu, kwa Mungu nakaa ngumu, ananifanya nigumu. KDF. Siwezi
toka bila breakfast. Me say FF, me tell you food fast. Food that are satisfied, food that are going fast. Don't mean a hand. Baridi na dishi anytime, any day, hata Monday. Na dishi daily, singoji paka Sunday. Besha ya kicha, nampa kipande. Na dishi wote tunapiga asante. Joshua 1-8 mawadi yake ndo mina meditate. Kochi ina educate. Shika, it's not too late. Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno. Nyumbani ninataka twende tukaone dadi na mami. Ninataka twende nikutambulishe nyumbani. Ninataka twende tukaone dadi na mami. Tukaserebuke, serebuke, serebuke mimi na wewe. Tukaserebuke, serebuke, serebuke mimi na wewe. After Dodoma niliamua sitawaipenda mabinti wengi nao walinitenda, nikamwa ni yeye yule wa kiwewe, tamana yao mingi akamwa nicheze. Ndio ninavyokuchukia. Nasikia Biblia sema yule alikutenda nafasi msamea kama unampenda. Nikienda zangu wejua natenda wema, nipe muda kwa jiko nione kama takuwa dema. Wewe ni mkali 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 mkali. Na nilichoka sana na ubache la mara na kula kwa hoteli. Kanjo ametokea supu ya nyama transparent, maji imeongezewa, nguo zangu chafu, mgongo umebembea. Kuja nami ni mamua tutaelekea, mama na dada wanatungoja, kwako najitetea. Twende nikutambulishe nyumbani. Ninataka twende tukaone dadi na mami. Ninataka twende nikutambulishe nyumbani. Ninataka twende tukaone dadi na mami. Kisii FM enka yomugusi. Ni weka pesa kwenye banki kisha nacheka. Utadhani votu hapa niko maji, utadhani mimi ni tangi. Macho nyekundu nimegeuza garangi. Unanijua ujinga mimi sitakangi. Unanijua takimiu anaua mimi kamea. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Ni weka pesa kwenye banki kisha nacheka. Utadhani votu hapa niko maji, utadhani mimi ni tangi. Macho nyekundu nimegeuza garangi. Unanijua ujinga mimi sitakangi. Unanijua takimiu anaua mimi kamea. Utadhani mimi maua jina kubwa, nadhani unanijua. So kikundi serikali basi nani ana swali, nani ngoma ingine kali, nani tamu kama sali. So mimi uweka watoto tu mimi naweka, niko Tribeca, niko gauge tunawaka, nataka kuteka kisha niingie keja tukuweka weka tena sana. Najifanya nimedoze kumbe naongeza kadoza. Asubuhi ikifika narudi tu pale pale tu. Weka tena sana tunaweka weka tena sana tunaweka weka tena sana tunaweka tena sana. Ukanya mini beste ya nina mapesa nimeweka kwenye wolenje. Kuna msupa amepoteza makibenje. Nina kitu kwenye boxa kakonje. Kuna kale kabaruta pia kako nje. Unakaweka gazana kibondo wakanafanya mkuwagana wakusanya. Wananitaga buganya na badilika kaka milioni tubonge. Nasema tubonge, acha nigonge. Wanasema ninabo, wanasema sinado. Cheki after every show na wakopesha gado. Na mafanzo wanasema buga umeua show. Ama fala kuna kitu wanaweza ganisho. Niko fiti jo, niko fiti kido. Wanacheza ligi ndogo, mimi nacheza ligi so. Mimi napenda zile vitu nikipenda bigi so. Weka tena sana tunaweka weka tena sana tunaweka weka tena sana tunaweka weka tena sana. Ni yule kijana mbaya zaidi, mistari gaidi, nararua hizi tracks ile mbaya zaidi. Ukipenda majina zaidi, African doctor, yule headmaster. Ninaweka zaidi, ninaweka yani ile wega. Nikisonga mbele bado wanaweka. Mbona iweka, akibenweka, akijipa kama kawa ninafeka. Ninapiga hadi inatetemeka. Nikitetemeka basi ninatetemesha.
Yo. Unimeja. Nichekega. Ekeo bongo. Yo. Ninayo. Sikuza nunca napita na bado. Niko pale. Sikuza nunca. Jago. Yes, kare mu gusikitse FM 94.1 mu nchumo tegereriga nze tutarara komanyigoro ya the Kim School of Management Kisi. The Kim School of Management Kisi nyarana ke egega no kunyara gukora chikosi mbalimbali sasa skuru yiga no kunyara gukora chikosi mbalimbali gege bago kwa skills tirichira bokonya yombelene gukora igasi and onsi obisende onsi na yombelene ku manage project mbalimbali to ndabona igekera yombelene onyore gutete gukora certificate course level 5 nyarana kina gukora certificate in business management about certificate in human resource management, certificate in supply chain management, supply in archives and records management, certificate in project management, marketing management. Gati ya jikosi chine mbalimbali nseme ya certificate course level 5. Wate chi module ibere na kila module ibera emitini etano nomo. Na boy gonna boko diploma courses level 6. You ayomanyane wate chi module inye na kila module wate gokora emitini etano nomo. Abokora diploma in business management, we're going to diploma in human resource management, diploma in supply chain management, we're going to diploma in office management, diploma in marketing management, diploma in project management, diploma in archives and records management. Diploma courses. Intake nagendrete ya November actually nagendrete nyoragana kilaboko ba Krisi michisa bona munechiga abanafunzi bagenda tugo join yoro actually no tuareni na school ya Kigima environment ya Kigima asamwana uranya usanye munye uranya ari osoma utogwati disturbance ne yonze na boyikone nyoragana kilitko ankyo uchakira chise michima mbe bakachise sato bari mu kubasa school yiga na baga kariga studio ende bakwala bangi goro ye school yiga Kim School of Management asomo yo mominchi oyigo na boko ba Krisi mwe mu choba tegali na bagere 0712 201007 0712 201007 ose 0712434043 Semeli mtandao kutoka bara semeli ya Facebook kuna Kenya Institute of Management na semeli ya X ose Twitter ndio kwanyara @kimkenya ose semeli ya Instagram kimkenya.ke na baba kutoka gaiga sebo chibo songo gaiga ose branch ndio ya bosongo gaiga neroro gari semeli ya Umoja Elimu Center ndio gatatu gari Moi Avenue ose opposite Equity Bank na bokoro lego rowe mtambe ya Umoja Elimu Center. The Kim School of Management, see you at the top. Kwa hiyo tunasema kwamba na ki ekero togendratega ya Nuga Best. Gitari ya Nuga Best nero no erega igaso bokora rwekerero, osaso bwenya bwekerero na ogwa bene. Nuga Best kwa bago tuna to baisa kwa moyo kusekwa chini
Maliza squad nishalipwa mbili nasikia fiti leo koko lazima niharibu mwili kufuata nipimia kakua tano sineke mifupa lona kula nyama na selimu ya kila mtu ni kujisikia tu kuringa nayo tugasilisha na nunua mafuta ilobi mwana juala kuchora nayo ni saa moja kushakuwa magiza nielekea manyumbani giza nayo ni save time na pitia kwa kichochoro kidogo Soko banyora zikyo vitu chabo chwendo kasa magato au utawu kurenda samange usase buku naboko banyora gwetera 0770410411 Sena mende ya 0700260518 Sena mende ya 0722166880 Loga tunaingia live omo nchomo tegeri yansemeri ya YouTube no turegari live omo nchomo tegeri libona iga actually naboko nyarago tuligere ligari live yansemeri ya Kisii FM digital tutataka soga iga pamoja na simu ingine ni Makbamba Roba right. This is Kega Music. Yo.
Impossible como nene nyasaye, kuonja leo uone ni
sabo monene we megandantata. Hey, tongo sabo monene we megandantata. Semelia monene nyasaye. Monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Naye no bloke. Semelia monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Naye no bloke. Kisii FM. Enka Yomugusi. Hakuna kitu iko impossible como nene nyasaye. Kuonja leo uone ni mwema. Utumaini kutende mema wewe. Hakuna kitu iko impossible como nene nyasaye. Nere omoro. Tata nere omokonyi. Tata nere ogosesenya. Tata nere Jehova. Baba niwe mfalme. Baba msaidizi. Baba niwe ubariki. Baba Kisii FM. Enka Yomugusi. Kisii FM. Hakuna kitu iko impossible como nene nyasaye. Hakuna kitu iko impossible como nene nyasaye. Niaje wadau. Hakuna kitu iko impossible. Hakuna buda. Asomo nene nyasaye. Semeria somo nene nyasaye. Karibu sana Roba Makubamba. Nashukuru sana. Kisii FM ndo nyumbani. Nashukuru sana. Hapa ni kama home tu. Ngene nkayao. Nashukuru boss. Imekuaje lakini? Niko fiti bro. Niko fiti sana yani nashukuru Mungu manze. Lakini kwa tabia kene nganchi togotero uko sana by the way. Asinge enchira mwa soana nete pamoja na Guardian na ukamoro kigo soka mubundisike gusieke na kiabwe ntoge gukua na nenchira awe gukua na pale yani nogotera gete ugoseni sana na ndego kwena na ugosemeria. Nashukuru sana bro. Imekuwa safari mrefu sana kare sana kwa chema iga. Imekuwaje lakini? Nadhani last year niko hapa. I think last year na alenge gaiga. Yes. Last year nalenga iga before elections I think. Before elections. Elections nje yako begete busy sana. Nje yako begete busy. I think but ni enga kiye campaign I think nalingi chetaiga. I remember enga kiye campaign naligwa stega iga. Safari imekuaje? Safari imekuwa fiti bro. Siwezi complain. The moment naanza complain nitakuwa na make God kuwa muongo. Igoje sana nyasaye no mwene. Asenche has been faithful. Amekuwa mtrue kabisa yani. Kabisa. We are kigima. Wancho mtekele bona iga tuchagete show live uga pamoja na Makubamba Robo Radio hiki rega studio. Tutakuwa na mangana abere atutoga iga hapa na pale na safari ya muziki bado inazidi namna gani? Oh yes. Roba Makubamba abantu bange sana baba hetenga na kile safari ya siasa hapa na pale. Roba Makubamba ngoja ringe. Nera wesha holder. Umeniona Kisii? Sijakuona Kisii. Inakuaje? Tuachie swali hapo. Inakuaje? Kama hujaniona Kisii, jua lazima mimi ni shareholder bro. Obviously yaonerelie. Tinda itiko kwa nabone. Kwa na alioka. Siwezi ongea bro. Umeniona nimetoka, nimefika nje, nimerudi. Yes. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Kitu najua na mdosi ni that
hata ichukue miaka 10 hawezi kukusahau. Tako kwa yani kama umefuatilia historia yake mdosi akisha kupromise kitu ni hivyo like weka kole. So never bari score bange I believe nga Nyasaye nomia and with time tuko na hope like lazima asotkero muntu. So nakinata banga tindiko kwa nakende onye tinjo gusige mine tinga either na nyorere gusaninge ndete ko hunt ange no bisi jae no gochezeranga ukiagara naro te banga fimbo ya mbali ya winyoka lazima kwetu somewhere hapo karibu kweli uyakegema because ndo chenga na kingange bado toreko nyora magara mayente to bado ratu kunelia because ntoro chenga na kiyayo manyene buno musani kurwa soro gongo rwa gusiga iga nabona iga gwa Swahili mpaka international ensemeli yao yo mtandao ensemeli ya YouTube you performing so well a secret nili labda maybe gochia soma sani labda pia uko risko gari nero tagete na nje YouTube yana na ngonja group ne ya makubamba roba inakuwaje secret ni ipi? Sijui acha nianze na siku hizo unajua imefika generation ya ito ya kila stoa cha kila kwa kuwa nanga ni god. Juu bana utasema ni god bado kuna vile watu wanasema kuna kasiri fulani. For me tinko kwa tevinga nimbo ata secret nelinga at least ukifanya kazi mzuri na una relate vizuri na fans wako. Yani boka banyene na babako gerobo muntu because mnanche you realize I rarely tindiko release muziki back to back mna bande but bado kuna wale mafans tu wamenishikilia sababu ega singo kora gap weli mtenene tegati kuna hiyo gap nime bridge yenye gap nere muziki usiyo bolete that I am in that gap I think ndio inafanya mafans wamenishikilia alafu kufanya clean content most of the time ni kitu ya maana sana ni kitu ya maana sana and to me naweza sema tu ni mafans tu wakiamua kukubali ni hivyo na wakiamua kukuangusha watakuangusha vibaya sana. Nadhani umeona vile vitu wape huko nje. Alafu mimi si mtu wa kiki. Kiki itakusaidia ndio kidogo but kidogo unajua tuko live wale watu wanaangalia tukijipanguza jasho tulianza na moto hapo ndani. So usijali tuko sawa tulikuja shughuli kukatika kama uko nyumbani pia muziki ingekubamba katika tu. Usiogope man usiogope. Jina na Kintore live ensemble ya YouTube ya Kisii FM Digital na go on to the live ensemble ya Facebook Kisii FM 94.1 na boko ganda gali mwanchoma tegelia watch show live by the way Makubamba yuko live na kirege mtokere safi tena sana. Makubamba bona igekero toko kwana about Thomas Kyogusi ayoma nyane nkuwa watebangana ki Thomas Kyogusi no bolirege mtokete na agabo no na watch tene gap yuganye feel so far yoro chinga Thomas Kyogusi yuko perform na abasani bagima bwa kurwa so orogongo rwagusi ni rusu nkwanega muziki usi no monene sana iska like nimetembea at least unajua in the whole country na outside country kidogo I can tell you muziki usi no monene maybe into abasani bagusi totamanyetenga nabanene tori iskari yes like muziki ya Kisii ni kubwa because apart from abantu komanye mbarambamba people know of clean music ya Gusii isika because when you're talking about Gusii music they'll tell you ntomanyete apart from omonto imogoteba ntomanyete muntu gete omonto no science is a big name out here like in all tribes you understand so ukisikia umeenda oso gusembo kamba onyorenga omonto naro gwatuka kurugusi ogende gusina saba iko gati omonto naro gwatuka it means we are doing something again to gyoka tu mafuta makego to bwenta commenta and then tomento bomo bokega sa ase ati ya Gusii ntu abanyene then tutakuwa mbali because I know I'm dreaming of a day ego ikera masai ngorangerie gig stadium na ituli abantu batebe kuli bakalirere soka unaelewa hiyo ndio dream niko nayo like kama inawezekana to na toteba nga 20 ese baone gati ngonyara ko achieve but there are those baby steps lakini ntumna abasani bagusi because I can tell you ase baone and I'm not afraid to say this na kongu sana na tocha 20 people to gotera ama bagusi totebe nga nkorangire toro moyege stadium abantu bache baichuli you know asengencho again tegetanga ni support system nere tutara egwa na some of our fans
at the same time ntu abanyene njera nayo to handle before our fans enkogera ba feelinga antabo tabanya gotuma ucha bino so there's something kebole tegekego and asenchenda tebanga mafuta kelisigete go to gwaka se those corroded areas alafu onyorenga tu akinire but muziki ya Kisi inafanya mzuri sana abwasenze mejugwa tebanga kia mafuta narora tekira mentu na mafuta komentu pamoja na barai baito gose asenche igentonda tewe amafuta takira komentu asebona guys we are support bro oise kogenda go central kwagenda if there's an endorsement ya gokorwase yes omuntu kwa egwe deal endorsement no motel korwa central unaelewa yes lakini kogo cha kusiga iga endorsement getege go cha iga go sene company getege go cha kusi lakini yarusi omuntu motel Nairobi acha kumubeke billboard bosongo you see as an artist people expect a lot korwa sole bantu mbata gete quality video they want quality music mbata gete persistence lakini onye toranyora totebe go endorsement ye go kore oegwe deal ye go semo oyo moino you know totebe go sena masai kwa billboard bosonga someone that looks up to you was a role model ya will want to work even extra hard nere enyore gabo lakini ke gotoka every time onye go sene advert ya totebe go se thing tageti watura ya dupe kagara mbaka one of the big supermarkets around okonyora go sene ne advert ya Koranie TV event ya bobo bosongo lakini advert ya Koranie TV abantu bagotume kuna abantu bari bakuru Nairobi you understand so negente ege kong for me maybe gentonda tebe maybe amachiko because the other time I can president, you remember I told him if it's possible, if it's an ad went to Korea Guseland, Tigabanto Bago Siba with that benefit. Okay. If it's again to go national, let other artists babu at that national outlook na baroba you know. With that you will be promoting growth from all levels. Lakini kwa konyoranga kiregen to kego koreka go segeta kire kolonchi we gapi paget abakorusi go Nairobi baletwa barusi go senga baletwa will never grow. Okay. In other words, into abanyene to wete go pull up our socks muna abagusi tangani. Yes. To insist if we are being given a road deal to tebe haya nto bwatana into abater kurusi bo baranyara ko kolega si right byakegema mwancho mategelige gante turaranyora mangana mayasenjira iyo bwenye tumanye koirana go chara kindi before that roba makubamba abantu abange mbakoroche sana nande nguwa korege ntekyo nande nona ali gocha mbakoroche go kuana mutu ye president abantu abange mbabwate wishe yungana ki na injili tukiri monge ngulibaga nonye ne daikeyemo nkuwa gento gochia as a president. How was the feeling, by the way? You know, bro, it's one thing kukwana ne president one-on-one. Yes. And it's one thing a president wanchara gento komo tebi. Because ina murozi naga sakarana kalamu wako nyakolike bintu bidika wale kwa kukwana. Ndakiri was a deputy president. Yes. I remember by then nilikuwa nimepiga deal na umeteko ikanayo bomo ngaini so na akire deal ne DJ na mota ilibeko kwa target standby so when I got there karonko mukwanera I wasn't really sure was an answer nige ntona komate but funny if you've been following even tonamo tebeti about art na even to begin to come implemented na mo waziri na mwamba all the art fraternity like let me say 60% of the things na motebeti are happening and okomosa bakolina mosabete nga yogotero kona boko gotumeka for the campaigns and like he accept actually that evening okanga gotumeka the whole country to me it was an overwhelming experience nta tinkonyara go explain in words and apart from that even during the campaigns rego ikera ko identify kurwa sabantu katina kokotebi kwa mbwatiri mononga ki you know it's just something else something else. Anyway, kani mugusemo nchomo tegereri bado ntogendere na live yaito bado yoko jora mangana magia senchira ayo bwenge nirana king kani mugusemo rubone sega yo masaiga iga chera gere chensa kiana tikazanya jora mangana magia asenchira yo obwenge Still alive. Kisi FM. Enka Toboa, en ese mi pagania.
sabo monene we meganda tata. Hey, Tomo sabo monene we meganda tata. Semelia monene nyasaye. Monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Aye no bloke. Semelia monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Semelia monene nyasaye. Aye no bloke. Wale wanategemea mafarasi ya wakonasi wanaona kasi tu. Kisii FM. Enka Hakuna kitu iko impossible como debe casar. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Aya namangana maya asenchera yobwenge korwa Kisii FM enka yomugusi. Charagire chinsa kianda chavo no mugaso mwancho motagerari nana na kwariganiri korwa semese tamangana maya senchera yobwenge yetere anenkoro kwedwina neboke. Monagiribwe county ya Nyamira enokokero ni gorero ara umurobirio boko motiani umwakili Michelle Omoyo ireko bo MCO Machore asekia magia Jubilee county ya Nyamira aniga kwene kigwa magaye kina kubikwa sekigambere kibinagi appeal ikuke gotoke county ya Kisumu nige kinekyo kiaberege kwera ikukiro MCO yo ko bakagotianirwa ko bo MCO Machore ase county yo ya Nyamira. Kigambero kia leba sensemo ya Kisumu wetero mwanachibwe bina Stephen Ladido nigo kiana chiteki nabuna ebunge county ya Kisii nigo yabwatetirichi ko bwekerano asokorusia bisi ekiombe yo kurika abantu emirimo ime county ya Kisii ya Kisii Public Board bakwana barikiba mangana maya niga aba MCA batebrubna nigo muswado yo bokubuna board yo oigetigo bosibwe kigambero nagosirwa n'aba MCA abange asiboyego bamubure mugabana Simbarati kwango yo gochora wekiumbekyo yo kurika abantu irego sukie county ya Kisii bosio. Bamenye bensemo ya Kitutu Chache South nigo bagokire gitambukiro cy'umubungo Kitutu Chache North umusiketi Jafet Nyakundi asaba konya kubaroseri para ya Nyakwe Marani. Bamenye abo nigo batebrimna nigo chipare cyo kirachiko bakonya anene mona sensemo yo basombi nakora bonchorere erinde banyore engere okubakonya asokurinda chinka cyabo nigo boyego bamusege to musike Jafet bokora cross chipara kira sensemo yo ya Kitutu Chache irinde banyore chingaki chinyororo kiraba bakora basombi wabo. Dukirabuno mwancho motegeri kuyakora mangana maya senchera yobwenge kurende chikoraga chinsa ikomi Charles Neira nigo kumanyayo nama ayamu na mange endera gotegerera Kisii FM nerinka mugusi eretere anenkoro kwedwina neboke. Omoelio bwa mangana maya asenchera yobwenge unaletua sole na Kisii FM enka yomugusi. Omwancho motegererio Kisii FM nigo toko gwakira ngambia asogo tokore station ya Enchore yomugusi. Kisii redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisii FM. Kisii FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kisii FM eyenero enka yomugusi.
FM radio na media moyo mugusi. Kisi FM ne station ya una mbeyemu eyo yakire nkuma ime amuna isiko ya gusi asoko kogokia gokomanya amuna gokwaribaga kurwe birengere byao ime ya gusi amune chinsemo kirikirange nigo gotonyora gwetire birengo bya 94.1 Boigo bari batagete gotonyora online tonyore gwetera senchera yugo stream aso mutandao bwe internet gwetera ase website yaito www.kcfm.co.ke Inka ninka kwana na into gwetera social media Facebook ase Facebook omwancho mategarali yuere a page gose a group tonyore gwetera Kisi FM 94.1 Kisi FM enka yomugusi Boigo Twitter na bogo tobwatia @Kisi FM chinsemo cha Instagram na bogo tonyora gwetera Kisi_FM Kisi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Kisi FM radio ito samusomole Kisi FM radio ito samusomole enka yomugusi Ngoja Igoro kwene kiango kwatoro bakorerio buya buna yo mategererio mwanchwa boigo ningo to kwali bagaria bene erinde kurwa maoni yao ine no bwati sori rinde igore ya Kisi FM gose sigino yaito teri buyasori gose kende gionsi urata ke komanya igore ya Kisi FM na bogo kwana na intu wetera se namba 0705738656 Useboigo na bogo torikira email wetera info@kcfm.co.ke Boigo na bokorete complain yao maseyemo wikaso visiene ya Kisi FM egie kutoka chinsemo cha menyinkwa amaoni yao se complain yao ntoje korero botuki na gokwa machibu insi ya chiwikibere gendera gotekera Kisi FM eyenero enka jomugusi ine wachandikire ase engakentambe ase wasongereirwe n'amarwaire ao iyo yakoirire gutarira kinyagitari kinyinge otaranyora bokonyi bono tokwa omoyo enyagitari yanuga best yakorenteire amangana amaya ase ekurwaria amarwaire ao ase ligolirianse kegima Nuga best nigo ebwate obogwenya obuyabwe kerero ase egotumya chimashini ao chekerero iliogo kobwenya na gotanga amarwaire ao buna omachando ase ensemo yoribero kansa obarwaire bwe sukari amanyinga awaka igoro gose blood pressure obarwaire bwe chinengo gose arthritis stroke asthma amarwaire ase amauga omachando bwegete kyomagongo oboroire bwe chinyigo na yande amange Nuga best boigo mbabwate chintetere chetomenium echo chiachire nkuma ase okowenya amarwaire ao ase bagochonia seligolirianse kegima bono batarere ase chobisi chabo echo chigotoka ase amagacho Youru Towers ibara enene ya Kisi Kisumu ime yomochi obosongo ase amange bakere esimi ase enamba 0700260518 gose 0722166880 gose 0770410411 Nuga best ase obogwenya bwekerero no bwabene Kisi FM enka yomugusi Dr. B on these ladies and gentlemen. Maburende twamanyire gosoma maburende twamanyire gosoma maburende twamanyire gesongo Kisi FM enka yomugusi twamanyire gesongo yes
koro kwa pasoni maburende maburende nakyo moto koro kwa hedi maburende nakitwaro ko bongo bureni maburende nakimwaro ka maboko hadis maburende nakyamagora koro kwa hedis maburende kwasomire gesongo maburende kwasomire gesongo ngawa maburende mogusi no mongaini ma maburende mogusi ngane chome ma maburende omogusi yo mongaini ensengi monde tagopinga omogusi yo mongaini asesemi onde tagopinga omogusi yo mongaini asamiri abanabuya omogusi yo mongaini asakiri ebirajweti una bali mu baitoma chisukuru basomya nonya abanyagitayi amarwe barwarya chipuro besambo etoma ese ya ito yonsi abainjinia mbororo echiro ya chindindi maburende omogusi no mongaini maburende twasamiri abana maburende nakyebukwe koro kwa baibo maburende nakyebukwe koro kwa baibo maburende makubamba roba Dr. B on these ladies and gentlemen. maburende twamanyire gosoma Kisii FM enka y'omugusi maburende twamanyire gesongo aye maburende twamanyire gesongo yes maburende nakyo mutakoro kwa pasoni maburende nakyo mutakoro kwa pasoni maburende nakyo mutokoro kwa hedi maburende nakitwaro ko bongo bureni maburende nakimwaro ka maboko hadis Dr. B on these ladies and gentlemen. Kisii FM enka omugusi egetinginye kengaini obwatakiri yonsipi etinginye kengaini kerigyobondi kyagache mbule gotwagesoe mwaye etinginye kengaini kerigyobondi kyagache mbule gotwagesoe mwaye esoe mwaye baba mbule gotwagesoe mwaye baba mbule gotwagesoe mwaye mbule gotwagesoe mwaye esoe mwaye baba mbule gotwagesoe mwaye baba mbule gotwagesoe mwaye mbule gotwagesoe mwaye omukungu somasomya nga yakomanya bwarugeirwe gosemboke gosembo mwana omukungu somasomya nga yakomanya bwarugeirwe gosemboke gosembo mwana gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana gosemboke gosembo mwana gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana gosemboke gosembo mwana oyo inero litokolo kasio masio mworo ogusita takiri kwa moto mworo pi enka omukungu semasomya kaebosi boliense ya yenero yokabwa tagosera okungu semasomya kaebosi boliense ya yenero yokabwa tagosera watagosera baba nero yokabwa tagosera baba nero yokabwa tagosera nero yokabwa tagosera baba nero yokabwa tagosera baba nero yokabwa tagosera igwa inere
Ingere tange ngoserengo nchereke na wateiro moino bogirango. Ingere tange ngoserengo nchereke na wateiro moino. Hey! Bogirango baba teiro moino bogirango baba. Teiro moino bogirango, teiro moino bogirango. Hey! Bogirango baba. Teiro moino bogirango baba. Teiro moino bogirango. Kumba tamo gundare, sabi kumba. Kumba tamo gundare, buna bakoro. Kumba tamo gundare, buna bakoro. Kumba tamo gundare, omusi kumba. Kumba tamo gundare, omusi kumba. Kumba tamo gundare, buna bakoro. Kumba tamo gundare, buna bakoro. Kumba tamo gundare. Mumura kumba, matamu gundare, Baiba kusiska wewe ni kabila gani kama wewe si Mkisii? Ati nini? Wewe ni kabila gani kama wewe si Mkisii? Yani obwa Sumboro asomo Gusii yani. Tamu yani. Tamu fulani yani. Yani tumaithi. Okay, tumaithi so go say no muziki ngochoro bategatike njiro go ntigatike. Umuziki Gusii. Tuyoro chia yabuno to tigatikiri genjira. Toriko na argo ikaransa. But for the first time enero interview na chire radio station that tangu ningie mpaka kwenye tumefika. Etutenene ebirogo na wabiro etalinga birogo mbio ebirogo ebimbiro lakini ebetere tutene because it's hot man muziki kukatika but watu hawajui pale nje tunajiongezea miaka bana kweli kwa young kweli bone kira bado tokoira na gaiga turara kwa na magana abira tutumwa nchomo tegeli nyana kana bado ntogenda rete chitai kai komina kianda chia butegeli goro chisa kianda segene yo musawo nchomo tegeli bado Roba Makubamba yuko ndani ya studio gaiga kwa na magana abira tutu na bado nyirangana ki ndo chikigora chitsimige gonyare ko mukoni nyore ko bwati swali go chiasare na bado atakujibu now Roba Makubamba sinaro twatigera galia ase egento gebwente kokorwa enchira mabuta bwente kubekwa erinde nalino gusiga iga abana baitu bagusiga iga gosomusikyo gusiga iga noro okine tigango turaracha kire kwanza kurwa se county government ya Gusii ngakiro chinsema yugo support yebiegwa hapa na pale kuna kitu umeona ngakia maganale to me you know saizi kila kitu ni digital na hata kama ngakie nyinge turiko nyotoro gusigo sino otore again to kero kinde very sure nkeringa I have seen county government ngo korere gasingia na mona sechi function chomo governor because bro kentonkerie kia muno musani gotenena gotereria omugeni gete gosomo umurai gete no murai yo amwa go vibe so gotera kwai and that's what I've seen in Governor Simbarati anytime go se babju gotena gotera anajua na manyete pimera moka uniform onye kudu tenena tomorrow very promising you know onye nerira nyari atenena so it means tukona hiyo support lakini sasa kwa ile support pia nyasai se gwancha tigato uchumi abere njira getu tigawa kana amuraba chiri wikomi tema wabe batirelie gento getiga at least mtu apate 1050 1100 agora kangomba kuri yote banga yega na rangete county ka kore gento geta live hiyo itakuwa kitu ya maana sana but support nimeiona iko right yekema now tutoke na as a national government tuarora gento ya talanta pale hapa na pale so far so good ya nga kiroche the national government nga kigo perform na maybe asogo sire biegwa because ngwate bangana kia seven to birugwa kwana temo to ye president ebinde na bibona igabo no mawaziri ababu na mwamba agokora bona nga kia yoroche as a national government I can
clearly see narone like bona gave into fall very into place. Yes. Keroya chakire teri tanga nalia mpinto bitarenge boronge. But bona iga after president ya korarisha voye ministry aga change some of the roles which is Aisha Jumo. And I think bono ne nkore kanerenga this talent which motu apakechi wakana. Yes. Because inga kieli I think ababu garenge burden nebinte bingi. And with that I highly congratulate the president nga. He did a good thing ko divide those roles. Nkechigende ase gochi ase Aisha Jumo nkechitigara ase ababu na mwamba. With that because toko tebuunga no man is an island toko twara bintu byonsi gaiga tago tenera kwa gachebiti atenera mangana imepira atenera matera koreki so at least mbia ai bagete bike and with time uko sabakwa no konnen kolinga kegera nkuigura abasani tokorera sana about mangana yebese kurua MCSK na bintu binde nyasanje go chimotwega if we get away because at least we are working at the Presidential Music Commission to arrange rekora enjere kore meet chibesa go chase tole some of us kero to those events nere better off. I believe they are almost done with the database and correct data yabasani wants people back Kenya. If it's possible nonya royalty collection eira nase bare I believe they can be held responsible kubomo waka tuasangele 65 million korugusi korua samangana yo muziki ebinyozi ni MCSK chiko genda lakini asaba teri bagusi yo baboli mbalenga bago chabanyora 2500 at the end of the year tibayo you understand because you don't collect over 65 million koru kigusi yengima at the end of the year kwa mago tumera abantu 2500 shillings na 27 bob chukurusi ore igere so humiliating lakini akero ko ligere mtumna skiza tune they are doing well at least nkonyora tolike again every month chietane ticho chikurwa MCSK collects a whopping amount of money koru se kere account. So for me masaba manne mono nya sanje because the government is working the same way president ya tebetenga bono tutwara centralized collection of revenues chia serikali banche na sawa sanina into tutwara centralized egero no musanika rokobeke bidio manyetenga at the end of the month konyora royalty chene kurwa sigite but yenye tunaambiwa MCSK ya sangeli rimo akirelio yarangelia abantu kete bale bamanyire baye gukende bakira I don't think ngango konya kere by the way nakwigure ko gwakire koko PPMC ndaturara kwonera about angaki konyora ngaki bako conduct interviews chiabo ngaki bare unique one thing I can tell you onye kiombenkirege serikali kere very open is the Presidential Music Commission. Those people ngocha bare no monongo cha bare batwara talent academies ndachiroke for every like almost every county the last one yabe I think yarengea coast ngocha bare believe no yore tenga kibache tari litoko chosora mashujaa barangereti abateli bonse abateli bande bagate abana banene mbago cha those interviews so when they come for the auditions kutaka kumanyanga no motero because naro you know abantu go chekotera na abantu abanene at times ngonyore their presidents bakuruchinse chisiko bago chabatakere kotera so they have to give quality kegera in all national celebration days ngonyore babwata at least 20 minutes non-stop entertainment and so they have to give quality quality in terms of performances so they have to look for the cream at the same time ngonye ko what a talent you're doing clean music, you're doing music yoko promote mangana unity mangana yo molembe bwensi and all that you're the kind of person bakoli 3 minutes ngotera materai but if you have talent and they identified be sure we ko guli bagali otera gali so they go around ngokora scouting your talent bacha batu are those auditions after we qualify you get to those trainings bacha batu are after ba call na bako nyoranga mwairu recording deals iberesa to record material wetere platform yabo ye kurende the online digital platforms chabo chonspe you get to be known for instance one yakorugusi I can tell you we have so many artists ba ruregusi ba join the PPMC because they have talent. I can talk of La Vista, I can talk of Abasai walikuwa roche tu aterete the 12 of us ngakia mashujaa na Magide Samis bado kina Forever Young walikuwa wamekuja hii time ya nyuma kina Faith Star unajua so it means talibanto babwate wanje likonde gwensi and they don't call ngabono ngonya bandangeri event yi nande bandangeri you know they have to give equal opportunity to other artists because we are thousands of us it's your unique gift erako beke iskali bagendere ko kutumeka mono nice one
kabisa ekero gwachaka kero twachaka interview gari ngwa kuona about ngana kia basani babwente batwara obomogete na actually PPMC yiganja bege tabasani aba amo yani kabareta amo injiregete nande bagakorega sia sobwamo na korwerio tuanya korona na basani aba bose bajira amo more than maybe 5 nande bakore something big inki Ama ite bro. Timothy sana kia inchiranda kirani newe burunge. But allow me say this. Yes. When people unite. Yes. Something big happens. Aha. Ntagete nabako bakirori na inche. Yes. Kurua PPMC bachagete ko unite artists the whole country. Yeah. Bokora material yani yo boma abantu abangeamu. Yes. There is no song ya nyago soka Kenya ngimenene kuna simama. Yes, that one you can bear witness. That's why in every national celebration day goes any event because it's people who came together mama itenga, they are doing this for the love of the country. Yes, they are doing this for the love of the art that they own. Lakini bona kerotoge katwa feeling atwaikire kwa tabanga gosema sainko gosabe kolabo wande ingo akana irwa mzini gose it was no understand gose ngo angeli gutore event gete toka ende twensi amo wate bangore gago chotwaro bwere tomore you know you're breaking that unity, and with that you can't do it alone my brother. Enchiranere ndanyare ko muki crowd yotanyare gose enchiranere muki crowd. Yes, the only thing that can happen is tokoriga siyamo ayego kwimoka riyo kwimoki abantu ba style gete kwa batigati gibagoroka ngo chana nyoranga kwatemere kwara na inche nagende. But if you want to do it alone you won't go far. You won't go far. So and I'm looking forward to a time torache ko chamo mna bateri bagusi sana. Okay, as much as kero monta what different opinions about why they shouldn't come together, go say why you should come together. Yes, tora chamo mna bateri bagusi tokore genta sobwamo and mono to chamo kwa mo na izamaguri yechi event iska oyo kubabekamo. I believe Bonega can tell you. I'm sorry to say this now. I get you about this car because into Kerumondo now what into what the supremacy battle with Kuwaito. Yeah. But I strongly believe about telling balenge abanzilishi baito koru mapema. Yes. Of which some of them Kerumondo ga chenchetie nchirago ago operate. Right now into what I don't know whether you're in that group ya Abasani FC ilikuwa ni kama ni football club. But under leadership ya Nyareso I believe nga tusikobanga ntuatuara enchera to carry that conversation there. Na boga kwa gentekia because bona kero montonari BCS lakini ya conversation yechakera bogwetera Nyareso. Asentu tokora Nyareso muna elda itase this art because no nangamuga ka story ase bona abantu ababa kizazi kipi I can say let go kwanira abantu ababugibe bitane chingera no but for us so that if we can begin that unit of purpose kuruwabwe tumanyenga ase kitoko okonyora toko industry why should I ngego event Masai ekarongo tabi gunkurangeli ntebe nga yali kankurangelia Masai tigama ibinda ndangeli go sene MC Dudu skegara Dudu zinatoka mwachiri bubere Masai gago 20. Understand? Let's get to start this discussion. Yes. At least tumanyanga no rangeri kunye nali no event. To basa konyiro kwa baba ko tukibe chinke. At least utwarenga no bwate standard yo gwakania because ekina kigento kego to itamono wona guys kai. Okay. Uya kigema. Now by the way this one liga na korori chi event chinyinga hapa na pale na enchirogo cha kuonyora chi event chigano ko bayega si awengi I believe that ayo manyana bona makubamba ungota kore kwegura stage gosogota gwakora bro mimi kwa versatile kwanza sitakange kumaliza unajua acha nikwambie bro ngakite yonda atakenge ende event aki abadari bari gusiaba nene na wange inche bana bado niko somewhere hapo chini na niko humble na bante bimbo mutanga ni yani nkatendreseria aba kabako chaka bro mimi napiga kama jana nilikuwa CJ mimi ndio nilikuwa mtu wangapi nilikuwa mtu wa pili ndio njina ngomo ndo kabere na ilinifurahisha sana because you see again asina rora so crowd geto feeling ago kiaba ikirenjira gete mbaracha if I'm given an opportunity yo go chaka abantu abachanga mukegera aba muntu banyoreri bagali yoko
a good platform. Well and good. Basania bange sana mbangete because una MC sometimes ekaronko gende chi event ye chigachia basania baiga igoko nyaranga kyo musania kurara monyere onte bingana kika kyunda ngiriyo yubo mwali go sonda ngiriyo yo gatigati nchetindigo actually tinganji dikora ngiriyo mwali if you talk to murambale bagoro kumkisini mkisi the other day babu at a very big function yaba gusi Nairobi. Yeah. They wanted Kombeka Gochomwele. Bro, akitingo perform after yani tingo perform after Sagera perform yes. Perform after Ngengo was perform. You know, kuna ile heshima. Juu hawa ni mababa zetu kwa muziki. At the same time mimi tingo takanga nchiraneri yo mundo kobekwe class kyo superstar igora. Unajua. Chobana muntaiga. Magana yo superstar igora litindageti. Nchenga chinsa jingonye ko like nontebi sambili event yako chaka nayo go chaka. Bro mimi niko hapo. Yani nipige muziki nitoke ni provided omuntu lingo perform rimo 101% nini delivery. Lakini kiyoke kiasende. Nice one. Ama itabona iga actually kana tuacha ka interview yiga na ngetwa introduce buna the award winning artist kuruchise mochi ama chengumbu Dear Awards. Kwenda about Dear Awards ne award kwa leta kurungumbu go chagusiga. Asante manze. Yes. Igende tanga ni nganchere Masai ntebembe yamona somo nenya sai. Yes. Aso gwanchera supporters bane. Yes. Banga kire chikura. Because abo bale ko ikaba ko chinkoro chingomo akoreli etaliro lituma. Yes. But goikeranga supporters bane kero nomination chair beten kabate ina very nominated. Yes. The kind of comments, the kind of messages chair go chain box, they were so encouraging. And kero eketenga voting lines chegoreiru, I didn't know people were waiting. And you'll allow me Nemaite supporters ban supported na abange sana. Yes. But allow me say just one thing to one young man. Momonaro kwa Kevo Shine no moteli mbona go chaka. Yes. This boy took an initiative. Yokogenda chi university cha Itaiga. He gets you with a phone. What there be one of us from Kisii na nominated. I want you to vote. Yes. In a day that boy could collect over 50 votes kurua sawa sani bai. You know. And many other people because for him he could even send like see him to tunajuana or anything. But he felt like this is one of us, we should do this. Yes. And then the kind of messages na kwenye kurasa abantu wonder that we bringing this home. So many fans, so many friends out here. Abantu tamanyeti umonda go chakotenga mana gwakirite kura this number of times. Umonda wa the email paka isa twinye just for the sake of bringing this award home. Yes. So for me I'm so humbled. Nchirenta ikiro umondo ngakirite kurambia mono. Onde bwensi otebetio mwabonga gakitumwa kire kurambia mono. Yes. It's an honor ko win award etali just ya Kenya. Yes. A worldwide award. Na Dear Awards. Dear Awards sigere award ego identify unique talents out there. Yes. Abantu bakore something for the community. Ne babari iskoyense. Yes. And kuba recognize na kuba tebingambia mono for what you're doing. Okay. And for me that was a huge platform. Right. Yes. Award kwa rating nakire? Igong win it the Entertainment Award of the Year. Yes. And I don't know why I didn't even carry it here. But it's a beautiful trophy. Like I can tell you nege kombeki ya sana. In one of my cabinets nyumba. Ina tebetenga tindiko kebeka semingi tengo kereta se nyumba ya Bible kigara no muziki uchakiritari. Yes. Bali na uwa abantu ba okotera kwa no gutangani ba kotengerete. Yura kamwere roko na korera nge mu Bible okubwato nya kotenga iga. You don't know that music. Kona kotenga that's music. So nkatanga ibeka se cabinet ya somuntu kago chonyombo manyanga gaiga. Yes. Igentekega like it's just for them. Okay. Education that award I dedicated to them. Ne kwendingia sana. Right. Yes. Uyakege mana kurugega to gwakira chinkovi by the way because asine mate yego koreka because of egasiria yo manyana okora na egasiria itabiru. Now kurugabo to kororere go perform chisho chinyingi sana pale juu matomo sania bangi sana kurugega babwate ndoto yoko genda America na baro bake chishoro. Kurato ange experience kia yo gwaka chisho pale majuu na gwakira abantu bariga show because tuliona una trend pale ilikuwaje safari ilikuwaje? Ilikuwa fiti bro. Unajua nilikuwa nimeenda chini ya maji, sikuwa nimeenda muziki. Nilikuwa nimeenda tu shughuli zangu kidogo 2-3. Yes. And
it happened that Ngaki na Ninde nominated for the awards. There are events that were coming up, and specifically Igoncheta aligo attend the event there's one major event ya bagusie Kurukuminto. Yes. That's basically what na chiete ko attend. At the same time kagenda go attend the D awards because I was nominated. Yes. And out of that nanyo the platform you perform major events. Yes. Tingo tebanga there were ngane each event na geta abantu bakama organize. All the events now perform tegali charing corporate. I didn't perform a gig ngane kerabu kia organize. They were corporate, and for corporate events you need to give corporate performance. Yes. And for me I think because out of those many corporate events na performati, there are so many linkages and connections chair come out of it. Yes. Again to kinda gotebya bagusiba ita doing egasiengia sana iskalia, and the only thing that is required one no to amplify what they are doing kocha seriro bali agusia abantu bamanyanganki abantu bakora iskalia. Yes. For instance, talking of Minto, Minto bonega ha ne foundation ya kokonya abantu from the needy community kurugusia ega. Yes. Bagenda to foster for bombo gusiko nishwanga at least even taba gusiba ito bakora iskalia can be amplified gocha gusina gusinere chinchiebe elevogate. Yes. Without overlooking development issues chirese county. So they're seeking for partnership and probably gocha konyora kanya sa wanja bagocha go seek partnership maybe no any ready na. Yes. So that we promote a culture yomo gusi because bro out of every kwendecha UN okay gusi ke ko banga ngocha gusira kere by 2050. So ngonya ndoko nyara ko the bank gatia igayo ko gacheke gusi ke na gosomia abantu inkeke gusi kere. Yes. Then it means mune community ngosira tole. And for me I was so happy to attend those forums ko entertain, and as I told you natuachaka umuziki ogusino monene sana iskali. Yes. I can tell you mwana muziki tayo no nyono yo gochaka bono iga matera ya tari gotegerwa America. Like what pakoko boli woyo ndo chako tanga kai no yongaki. And I'm so proud of baba sahaba nge bago chaka bono iga. Yes. Again 19 I have that ear yo gotegerwa gotera ko muntu na feel no gotero kuno kuya. I'm hoping that we'll get people baranyara ko support out of the many talks to atore na bantale, and with time I believe nganya sayangwa ncharo muziki to blow. Amen. Amen. Ntobwate gentegyo gusige geto tabanga gusi music to the world. Yes. Na nekenenga almost kyo yegano ikire nsengima. Nekene. That one I can attest. Yes. That I can attest. Bro, kuna watu wanajua muziki ya Kisii kuliko vile tunaijua. Nikushua? Airende na kobore radio na boko nemo basani wetani 20 bagusi. But there are people barobu yani karwe gasi. Abana bae ne familia yae egesongo ne echiruga chinde chikokwano chikorera gesieli muno gotambuka goswa nyumba ekusike gokwano na the only way baranyaro kwane ke gusino gotegera matera gusi. And that's how they come to know of all gusi artists. Anyway, mwancho motegero ntete ndara go igora chisimige gago etrase 0706181822 0796988630 uragamba na makubamba gaiga se studio gaiga nyore ko bwate swali gaiga go sayo manyane go tete ko mwakere chinkovi because wega yobono ganero musani oretire award ko rutse mochi cha America go chagusige ga the award na litkolierero yuko hapa. Kwana ngo na intuga igo mwancho mategereri. Kisii FM nenka yo mugusi. Sisi ngone gana chitota turara igora gaiga. Alafu gamba na intuga Kisii FM hello. Wamnyonyesi. Wamlambesi. Nafurahia bwana. Hata mimi nafurahia sana. Wewe ni ndugu yangu bwana Kuzo vipi bwana? Fiti ni aje tunaongea nani? Loba makubamba bana Dickson Anyela Kurgonyando Nyakuni. Bro, nakendo. Bana furahia bana. Asante bana. Rombe Baraka workshop bana. Nashukuru bro, asante bana. Ai, kongole bwana, kongole. Bwana tunaenda mbele bwana. Twende mbele zaidi. Asante bro. Asante Masai. Nafurahia bwana, nafurahia sana. Kama tungekuwa na kaduka hapo. Aki nimefurahia mngekunywa kasoda kabaridi hapo. Asante. Safi sana. Esaiga. Kisii FM ngayo mugusi.
na igure buya tronke mana igure ngo mugusitara ko ndanga kinka mumbu nyachuo nditi korwe beraga ekaro bana ba minto bako soka banda mumbu na ndoko soka kwana ko musabira nkurina ki abu ataba sania babando ko boko yes ero waire gukira ire kibako rugari bacha kibashire Kenya gato abana ba minto bagiyete mumbu bagacha na kende ko so inora mo ko ito neke mbia mona sana unara nyachuo monyene nyachuo nditi ko jinsa mo kieberaga asante sana Kisii FM hello yes Mosaoye Garaba, Dore Yankine, Arwado, Javabe, Kana, Wako, Kevasera, I think it's a young and the yes. And I unite one of Muskivade, but again, I get the Riva, so get your Vatera, Korea, me, Terra Masja. Asante sana. Kisii FM hello. Masai bemara abuna makupamba. Ya tole kabisa. Ya ndabari masaba na remiri mubasi. Yes, Emily Mubasi. Atagara tabu yaga ke no musawo gwete matega support bari bagukina bana baro bamwikere mbiyama. Asante sana. Right. Kale yomo gusiki Kisii FM mugaiga ona randa urase line gaiga. Hello. 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 Ukwana nenzikia Dubai Junior. Ukwana nago? Nenzikia Dubai Junior. Aha. Okay. Ina ko te baiga. Yes. Mose ninyo ke ndaga ni rigokora. Aya kore support ya basenya babana. Okay, thank you bro. Right, bya kabisa mbya mona sana Kisii FM hello. Hello Kisii FM. Enkayo magosi. Mbora masimba. Na gidi batunganya ngora gotoka. Yes. Makubamba. Yo. Kekyo. Inyangi kekyo. No ndo biyekya baba. Aba mura babo baba kya basania ba. Wabwata kwa kukya baba. Mbia mono sana, we'll do that. Asante sana. Okay, enkane yo mugusiga kana ande ngora se line hello. Mahai. Oh yes. Amwe makubamba. No tole na makuba. No turaiga mwana. Makubamba bwaye. Mbia mono sana. Buranke nyorora mole. Kinyorora ya lia keboye. Keboye simbende musata liboko na no Mkagete makubamba na manye tangini moroche. Bore kurura ko jakinyorora na maro ega to kwanani. Omo muro itata gwa kegende kyo amura ekyo. Mbia mono sana. Kyo. Kitata wa kigenda bo shu mano mindo gwa tawa bande bakurumai. Asante sana. Right. Tisimie chire chinyinga hello. Hello. Yes. Right, Kisii FM tutarara tigera wensemo yejisimia hapa na pale tutarara bekege nteke mogaiga kwanza alafu kuruga buto manya gosieka show gaiga na magana abira to gaiga meyinka yo musinero Kisii FM 94.1 Mwanchoma tegerari tubaskwenda atambe kegeranga kekero tegerate enkayo mugosi apa ndo nyumbani na boigo ngoko inyolinga na kimwanchoma tegerari eskuru ya the Kim School of Management negendrete na intake yomotenyi oikomi nomo Mwanchoma tegerari intake yomotenyi oikomi nomo bono igo ayo nyene nyore gotaite gokora chikosi mbali cha management kegaragaga na bakone na basic skills chiri ayo nyene chira gokonye buya kabisa chiri gokonya service chira gokonya company no nyene ayo nyene kwe manager nyega kina bakora certificate in business management, certificate in human resource management, certificate in supply chain management, certificate in office management, certificate in archives and records management na manyanga na ki certificate courses U level 5 ige bwate chi module se ibere na kire module nemetenye 5 nomo na boigo na bokora diploma courses U level 6 bwate chi module nye na boigo kera module nemetenye 5 nomo boigo na bokora diploma in business management, diploma in human resource management, diploma in supply chain management, diploma in archives and records management kati chikosi mbali 07121007 enere na mboko wa kire skuru yiga onyare ko gamba no mu admin inde kuruga abo nyare ko swaga iga emangana amayekera re skuru yiga 07214340
0793 skuru yeganyira na kina wango toka bara sembeli yo mtandao Facebook uko kwa banyora na Kenya Institute of Management na boigo ensemeli ya Twitter gose X uko kwa banyora na @Kim Kenya na boigo no bagotoka gaiga ki skuru eno bagotoka gaiga umoja Elimu Center lirongoria gatatu gose 3rd floor para ya Moi Avenue kanyo mo gose Kiss FM 94.1 na boigo to basakwe bangana ki tobasa kwebangana ki nenkayo bagose Kiss FM 94.1 DJ Kiss FM enka yomugusi. Dr. B on these, ladies and gentlemen. Las Montes. Kiss FM enka yomugusi. Kiss FM enka yomugusi. Yegetinge
Rero ndero ngaminto rero ndero Rero ndero ni nyangi yege tinge Yege tinge na rero ya nyatichi Ya nyatichi no mumuro yo maosa Ya nyatichi no mumuro yo maosa Rero ndero na rero rero ndero Rero ndero ngaminto rero ndero Tuko una rero Ewancherere lituko una rero Ewancherere lituko yege tinge Ewancherere lituko yege tinge Ewancherere wasibi wege tinge Ewancherere wasibi wege tinge Ewancherere wamurato iterense Ewancherere wamurato iterense Ewancherere wangina moiriate Ewancherere wangina moiriate Ewancherere wangina moiriate Ewancherere lituko kuna lero Mumuro muyo nyoma wangu Mauso muyo nyoma wangu Ayengini yomuya nyoma lero Ikikyagera nyoma wangu Nadicho muyo soka seito Nadicho muyo soka seito Ikikyagera Igwa Ligerelia Ay Asante Now, tuko na chetu waiga. Asile swali raisi ganga Robama kubamba ne MC yale na ne MC ego cha ya MC ase enyangi. Kwanya kwa MC ase enyangi ya marafu matukabira tutoigwa igunga na kiase enyangi ilikuwa MC ti. Bantu bali bakatikana. Not over case manyete abalende chinyangi nkobutoka jirezi kaza ase nando nyerende nere yabutokire kana SMS to manya online aki ya zina MC nere yabutokire but tenda iguna nyangi ende na MC re yabutokire many of them chiamenyire miaka sana and you know unless you montaiche neza wadi wekire kintu ketenga banda abaitana but you know ringana liko tena ki kerigi anchera nirunsa paka yoro arigi anchera niru you know unless agent of doom atoke agirende chinyangi chinyinge na MC all of them are working gosaye kwa igure ndena MC ri abutoke aboko ntebi kwa jago make any mistake yake roko MC anamona senyangi a mistake maybe ndatebe na nako make a mistake maybe gotaigwana na abantu be kanisa because again you see nyange tigango tekene asai umekuwa MC na unajua ega siye kanisa gekore kanisa kutu achire reception abanyene nyange na ubatagete bago kigwenjera bago tebeti talibu na abantu be kanisa bateba because kanisa mbakora kubwatanye nyange kanisa when you come to the reception aliyese reception na abanyene nyange batagete okore buna bako etega asiere unaelewa akibona kero gikiranga na ndo mulisi yango tenare se reception ega siayere de kanisa ngagabu kotero kwensense koratiga you know at times yo monyene nyangi na it happens a year I can tell you it has happened to me mara mingi paka nyora ngo monyene nyangi na rogote no motebinga no this is my wedding don't spoil this memory so it happens social media na kibao konyora maybe ulio taeta kuligia na kiago gamba naye social media bonsipi abo inche rieta neri molio kambo ata korua yani kere platform we TikTok everally na ande biamano because I've not been active so I mona say TikTok but nimeanza kurusha content pale nipata kama Makubamba Roba MCUBAMBA Roba ROBBAH yes abona konyora emitandao yonsi pia kijamii and kora alia onye go tagete go sene namba yane kubwato muyiga
goikoma ase bayo ya nasa na rendi gete namba so utaipata huko muntu tabasa gocha uko ngaina ngana chande to moyiga ngamo omo moyiga ndete because I know of people who are korego reach to me directly unto mere message inbox ne bantu friends I'll reply nkoi namba inchira toranyare ko nambia mono sana and I know ase bali mutara boke mega December yega matukondoje ya ida ari ngeke whatever mukisha masiku kama ngapi siku ngapi ziko open kwa month ya December tinisho ndo chenga tuachire close to it means like you book the December to sire ko booked fully. Okay. So kwenye mondonali sikari watu moyega ate meoro mapema moyega ni sigara moyega msinto bwato wala no mondo otayo tokoli you guys mnaongea kama mchezo. I have people who are booked ataranyora muntu no aja ameniambia hiyo pesa nimekupea ni down payment siku nitakwambia anga chitariki gete nimbo ato moyega you come kwa hivyo yani kuna watu wanaishi na hiyo imani that nitapata muntu you need down payment kwa komeko kwa tevinga ninganjita materao nga kingocha gukorangeri tukwa ni regular ya payment yonse lakini asibone kama yange ni down payment nakwa ni ile miaka ibiri kurubonega you be there these things are happening out here and munga nchire kungo kora bro because I know chiza chiabere chia gosoka ngira nilikiro muntu totagerere mbia mono bantu bonse babere bago support is kali mbia mono we have a lot of things lined up nimo tenga na kiriro mwako yango mo gimantara so kimatero but I told you tintage tingo sokirio gotero gocha gotegerera matukabere gokogechi utakande ngo sokiria matero ogotegerera for the longest time and so we have a lot lined up for you tugwato gotera na antivirus kore almost done. It's a movie and tugwato some other big projects coming up bantu baramboringa kintara kora collab ende at least mo arogotera na koro mwako ne collab na kora na robe bundi and that guy tikanya samusen because those are some of the people bambwate tengumbu among the highly yani abantu banga kante chibes chinyinge pikonda ekonde US robe bundi yes and chibeseranga Nechibes chinyingi no nechibes ntanya kubwata ase gig ya Kenya no neyemo so you can imagine. Okay. Yes, so nechibes chinyingi finally nganchere because ngokora toro moyega. Yes, there's one young man that I think I know mwarache zero muziki oye. Yes, lakini mtaniruhusu tuwabugiria ayane mono lero nganchere tubugia gotera ko mu muroyoga and DJ tafadhali kuna kijana sijui ni madhana mpaka mtu arogotera kwae he's been an actor but right now he's an artist. Yes, he's one man ngise konyo orenchera ara nyara ko konyo usenyo rumuntu leskali ufilete kana nyara ko konyo mu muroyoga aki mu muroya konyo asoke because he's the future ndateba umuziki oe is the future of Gusii music akuru kuondande. Yes. Okay. If you have this music, I'll nitafurahi yani kichezo. Sawa, nitafurahi kichezo. Sawa DJ, fanya kazi. Nakupa mambo ya mona sogo cha as studio. Naona ne bado to kurangeri no ngaki yemeyega. Naoni ntuga Kisii FM kirenga kinomo yega. Lazima tukurangeri na. Asante, nashukuru sana. Nice one. Nashukuru sana. RN Music. Watabi bonoya. Twakorere gabo mwanchimo tulitomera netukoria ankemeye seka yomo sai tamasha Friday. Itakuwa moto kama kawaida, tusainiwa talanta hapa tu. Yes, tuna watu wale Goldstone zatakuwa ndani pamoja na Kinyansa pamoja na Wisdom. Nice one. Bye bye. Talk to you. Tuachire. Oyo no ndande. Baby girl nuko freshi, unanichanganya na hiyo figa fiti. Nae baba yane. Nae baba yane. Lazima kashike. Kisii girl nuko freshi, unanichanganya na hiyo figa fiti. Nae baba yane. Nae baba yane. Umeniweka kwaro, kwaro, kwaro. Umeniweka kwaro hadi nahisi fiti. Nimekuweka kwaro, kwaro, kwaro. Nimekuweka kwaro hadi nahisi fiti. Ayo mwana uya otenga buya, unanimaliza na hiyo figa noma. Aigore buya, aigore buya.
buya, ongotenga buya, unanimaliza na hiyo figa noma, aigore buya. Tulianza kimchezo na usi vile tunawatoa jasho, my queen takupenda mpaka kesho, baby nitakuhandle, oyo no ndande figa luko freshi, nichanganya na hiyo figa fiti, nae baba yane, nae baba yane. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye